Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Jeune Official, aho mutwumva muherereye, mwe mudukurikiye rero muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, birumvikana mwe mudukurikiye muri hano iwacu mu Rwanda, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka mwese tubifurize kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatatu. Tukaba turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwe mudukurikiye muri mu Rwanda, badukurikiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikiye muri gihugu cya Uganda, mwe mudukurikiye muri mu gihugu cya Kenya ndetse namwe mudukurikiye muri mu gihugu cya Tanzania, aho utwumva uherereye upfa kuba wumva ikinyarwanda, wumva ibyo rwose ndimo ndavuga. Reka nkubwire nti ikaze muri aya amakuru. Muri aya makuru yacu tukaba n'ubundi tugiye kugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho turi buze kwibanda n'ubundi mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma rero mbere ko twinjira mu makuru mu buryo burambuye, nyemerera ubanze ukande kuri like kuri iki kiganiro. Ibyo rero biragaragaza ko wamaze gukunda cyangwa se urimo kugendana nanjye 5 kwa 5, urimo gukunda ibiganiro byacu. Bigaragaza rero ukora ikimenyetso cya like, ntekereza ko ntacyo biri bugutware rwose. Hanyuma ariko kandi binabaye ngombwa mu rwego rwo gukomeza gushigikira uyu muyoboro, wibuke gukanda share cyangwa se usangize n'abandi inkuru, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Muri aya makuru yacu dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuba tugarukaho kuri uyu mugoroba. Tugiye kugaruka ku nkuru cyangwa se kuri raporo imaze gushyirwa hanze n'u Rwanda. Nukuvuga ngo amakuru tuafitiye turaza guhera hano iwacu mu Rwanda, aho bamaze gushyira hanze ibyihebe bigera kuri 25 byihebe rwose bifasha ndetse n'abafasha ibi byihebe mu by'ukuri mu guteza umutekano muke u Rwanda. Birumvikana no muraza kubonamo amasura adasanzwe, muraza kumvamo amazina adasanzwe, gusa u Rwanda rugeze gutya ruravuga ruti reka buri munyarwanda wese amenye ibyugarije u Rwanda, tubanze dushyira hanze amazina y'ibyihebe n'amafoto rero tubashe kubishyira hanze mu by'ukuri, kugira ngo uwo ari wese uzakibona kirimo kirakebera ahariho hose, yaba muri z'intara zose cyangwa se mu turere kariko kose, azahita amenya ko rwose yicaranye n'ikihebe. Icyo gihe azakivugiriza ibidomoro, ufite ideba kubita idebe, buri wese donc muri make atabaze uko ashoboye. So amazina yabyo rero ndetse nuko bihagaze nicyo byagiye bikora byose turabibazaniye, mwebwe gusa ntimuze gucikwa muri iki kiganiro cyacu. Turaza gusimbukira no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragoye kugira ngo tuve mu kiganiro rwose tutavuze ahabereye urugamba. Muri uyu mugoroba rero turaje tukubwire uko byiriwe byifashe, gusa mu bice bigiye bitandukanye byari imirwano, ariko ahenshi n'ubundi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaburo cyakoreraga cyangwa se cyarwanaga cyifashishije ikirere, dore ko ku butaka uramutse ubaje n'umukade cyangwa se umukecuru ashobora kukubwira ko rwose iyo ku butaka yo iki gisirikare kiri kurwana cyangwa se ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, M23 yamaze kugenda ibaha isomo ry'intambara yo hasi ku butaka. Uburo tuvugana imitero cyangwa se imirwano ikaze yabereye ahantu hita muri za Warikare, ndetse we izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zirimo ikiswe Wazalendo, zikaba zamaze kuba zibreakinga cyangwa se zivuga ko hari agace zimaze gukuramo abarwanyi ba M23. Ntuze gucikwa rero, byose turaza kugenda tubikuvira imuzini muzingo, uraza kumenya agace barimo kwigamba kuba bakuyemo M23. Hanyuma kandi muri iki kiganiro nkaba rero ndibuze kugenda rwose nakira umuvugizi wa M23, tuze kumubaza kubigendanye n'ibiri kuvugwa ndetse n'ibyabaye byose, tuze kugenda tubirebera hamwe. Hanyuma turaza kureba muri Rucuro naho imirwano irakomeje, ni nako M23 ikomeje kugenda ikora amasuku ku rwego rwo hejuru, ni nako rero abarwanyi bakomeje kugenda biripotinga. Umwe mu bakomando bari barazengereje abaturage hano muri za Nyanzare
inkuru nziza rwose uyu yari umusemusi kandi murabizi ko isemusi ibifitanye isano bya hafi na FDLR. Amakuru rero atariho ivumbi mbazane kuri uyu mugoroba nuko yamaze kwiripotinga muri M23. Ese uyu mukomanda wa komandingaga ibitero mu bice bigiye bitandukanye birimo za Kihondo ndetse n'ahitwa ngo ni za Rusinga, ese uyu mukomando wa semusi wiripotinze muri M23 ninde? Byose rero ntuze gucikwa ni muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu umugoroba. Turaza kugaruka no muri za Masisi naho imirwano yongeye kuba cyangwa se none aho habaye ibitero karahabutaka. Ibitero n'ubundi bikaba byari bigizwe na Wazalendo ndetse zatakaga umutwa M23 byo ku rwego ruri hejuru. Turaza gusimbukira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi mu byukuri aho turi buze kugaruka ku nkuru ikomeye cyane aho umuryango watewe grenade. Ese uyu muryango watewe grenade hano mu gihugu cy'u Burundi watewe grenade bimeze bite, byagenze bite? Hanyuma rero kuri uyu muri amakuru yacu nababwiye turaza kugenda atunakira umuvugizi wa M23. Hanyuma rero nguko ngayo reka amakuru yacu sasa duhite reka manze nsome ku manzi gato hanyuma none duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, hanyuma rero bakunzi ba Eugene Official ni munyemerere amakuru yacu sasa duhite tuyamanuka mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze gutera gatebe rwose mweseye cyangwa se mwicaye mwe rero rwose n'ubundi muri kutwumva muvuye mu kazi kagiye gatandukanye kamanywa uburo mukamwibere rwose murimo kugenda mwiruhukira, abarimo barasoma gacyayi, abarimo barasoma gafanta ndetse we nawe urimo urasoma kamanyinya gake gake ugenda utwumva wisomera gake gake. Reka nawe nkubwire ngo rwose komeza uryoherwe. Abadukurikiye rwose muri mu binyabiziga mutwaye namwe ndabizi ko mamudufurubinze cyangwa se mugenda mwumva ikijyanye n'imiripuko, namwe mwese rwose mugubwe neza kandi mbafuriza kugira ngo umuhanda ukomeze kubabera mwiza cyane. Hanyuma reka dutangire amakuru yacu, ni munyemerere amakuru yacu tuyahere hano muri za Rucuro. Birumvikana tuhere hano muri za Rucuro mbere ko tuza mu nkuru iremere cyane yibi byihebe karahabutaka turaza kugenda tugarukaho. Nukuvuga ngo amakuru dufite nuko mu ijoro ryakeye n'ubundi hano muri za Rucuro havugaga icyitwa amasasu cyangwa se habereye imirwano kuko ngo harimo ikintu bitwa imbunda nini cyane ndetse n'imbunda nto. Ngo iyi mirwano beraga muri Butare ya Bukombo niho humvikanaga amasasu kuko imbone yanjye cyangwa se uwampaya ya makuru ari hano muri za Tongo. Urumva harimo agatera, harimo akantu twakwita ngo ni intera, ariko urumva ko aba agenda kurikirana buri kantu kose kandi nkuko amakuru avuga iyi mirwano cyangwa se ukuguturika kw'amasasu byo ku rwego rwo hejuru yumvikanaga ahantu bita ngo ni Buhambi. Ahari muri Buhambi ngo hakaba harahoze icyicaro gikuru cy'uyu mutwe wa FDLR cyangwa se kizinyeshamba za FDLR. Mukumvikana ko amasasu ro kugeza ubu M23 aho ifashe nakubwiye ku munsi w'ejo ni none nta kurekura, bimeze nka kwa kuni ngo icyo ufashe ntukakirekure kuko iri kumara gufata ahantu kimara kuhakaba igahita iterekaho already ibirindiro bishimangira ko nta kongera gusubira inyuma cyangwa se nta kongera guha urwaho izi nyeshamba za FDLR ndetse we n'izi semusi cyangwa se n'izi Wazalendo zikomeza kugenda zibuza abaturage umutekano. Nkuko rero amakuru atugeraho ubu tuvugana M23 yamaze gushinga amadefense ajya atandukanye n'ubundi muri aka karere, aho bakubwira ko ahantu bitangoza ahantu bitango ni za Kanyatsi yamaze kuba ishyirayo ibirindiro, ahitwa kwa Domi yamaze rwose gushingaho ibirindiro, aho hitwa kwa Mbetezi hose hariyo ibirindiro. Donc ikintu cyitwa ama defense yubatse ku bwinshi cyangwa se acucitsemo hara muri za Rucuro ku buryo none abaturage bavuga ko ukwezi kumwe konyene
bishoboka cyane kuba ibyo twatekerezaga cyangwa se ibyo abasesenguzi bose bibazaga uyu mutwe wa M23 ushobora kuba wamaze kuba ubishyira ku murongo. Ibyo rero ni biki? Abenshi baravuga bati ese koko bizashoboka ko M23 yaca cyangwa se yamara iyi FDLR hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri hano muri za Rucuro? Abantu bashaka bati ntibishoboka, dore ko muri za Masisi ho ubona ko nibura 70% isano yamaze gusana rwose aba FDLR bashyiramo hano muri aka gace. So abantu benshi rero abasesenguzi yaba ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abakurikiranira ibya hafi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi bavuga bati se Rucuro yo bizagenda bite? Rucuro bizagenda bite? Kuko buri munsi kumva ngo bateze ambushi imodoka, bateze iki kira kitu, kumva nyine ni ibintu bizambagurika hara buri munsi. Rero ubu tuvugana bakabatangiye none kubona ko hari cyizere ko ibintu byose bishobora kuza gukemuka. Icyizero kiraterwa no ma defense arimo kugenda yubakwa, kuko aho bakubise izi semusi barimo kwashyira ama defense, dore ko ubu tuvugana ibice byinshi birimo kugenda bishyirwamo ama defense, FDLR igasigarira kwizina muri ibyo bice ndetse n'iyi semusi. Ibi rero nyuma yuko babonye ko ibintu byatangiye gukomera, amakuru aturuka hano muri za Nyanzare nuko umwe mu bakomanda ba FDLR ngo bagabaga ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye, ahitwa za Gihondo, ahitwa za Businga. Nkuko rero amakuru atugeraho nuko uyu munsi ari bwo ngo uyu mukomanda ubarizwa hano muri semusi wa komandingaga semusi muri bice bya za Nyanzare, mu bitero byabaga biri kugabwa muri ibyo bice nari maze kugarukaho haruguru bya Gihondo ndetse na Businga. Amakuru akaba yemeza ko uyu mugabo amaze gato cyane mu kamasaha make ashize kuba yiripotinga muri M23, ndetse nkuko amakuru akomeza abivuga nuko M23 mu kanya gato cyangwa se abayobozi ba Kinanguvu rwose cyangwa se bayoboye muri bice Kinanguvu irimo iragenda ikontorora, bikaro bivugwa ko bakoresheje inama n'abaturage hano muri za Nyanzare. Uyu muyobozi rero cyangwa se uyu mukomanda akaba bamuberetse, ndetse abaturage barishima cyane kuko ngo yari mubi, yari yarabazonze, yatumaga ibintu bitagenda neza. Bakavuga rero ko ubwo yamaze kuba yiripotinga muri M23 bati noneho hari igihe agahenge cyangwa se uguhumeka gushobora kuba kwabaho, rwose hakaba habaho umutuzo, kuko niwe ushobora kuza gutanga amakuru ndetse n'umuvuno w'uburyo kibagomba guhashyamo cyangwa se agomba gutsindamo uyu mutwe wa FDLR ukorera muri ibi bice ndetse n'izi semusi. Navuga ngo ni nk'abafatanyabikorwa cyangwa se nagati gakubiranije hagati yabo ndetse n'uyu mutwe wa FDLR nkuko bigenda bigaragara. Hanyuma ngayo amakuru ari kuvugwa hano muri za Rucuro. Hanyuma ku murongo wa telefone already kama kawaida, reka duhite dusacinga cyangwa se dushakisha mutangazaji Vincent, twinjirane sasa mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse ziremereye cyane, haba ahiriwe haba ibitero hose. Rero tukatugiye kugenda tuhagaruka. Vincent uri muranyumva neza? Wiriwe neza? Ndakumva Faita. Umugoroba mwiza kuri twese, umugoroba mwiza. Yes, dufite iminota itarenze 35. Nifuza ko tugeza ufasha rwose tukageza kuba dukurikiye amakuru. Ndabizi ko amakuru ni menshi cyane, ariko mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza nkaba nifuza ko tuza gukoresha igihe gito, aho rero ngewe nawe rwose utangire ubare, ntago turi burenze iminota 35 kugira ngo abantu bitaza kugenda bibarambira. Reka mfite duhere hano iwacu mu Rwanda. Burya ngo ujya gutera uburiza arabwibanza. Hari inkuru imaze gusohoka mu kanya gato cyane igaragaza ko leta y'u Rwanda yashyize hanze amazina 25 y'ibyihebe by'abanyarwanda n'abatera inkunga ibyo byihebe cyangwa se iterabwoba rikorerwa cyangwa se biba bikorerwa hano iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo mu by'ukuri tugeze kuba dukurikiye, tugenda twicukumbura cyangwa se tubabwira kira kitu. Ubwo rero ndabizi ko hari n'abadukurikiye muri ibyo byihebe cyangwa se muri abo tugiye kuvuga muri amazina yabo. Ubwo nabo bimenye bashake uko bakwikosora, niba nabo bikosora, kuko n'ubundi batikosora ubwo uko byaba kose bafite uko bazikiranura mu by'ukuri n'ababashinja cyangwa se n'ababamaze kuba bakoreraho ubushakashatsi bagasanga ibyo byaha bibahama. Vise twakumaza n'amakuru mu buryo burambuye tukinjira muri iyi nkuru.
nibyo ni urutonde rwasohowe n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari yego statistique rwashyizwe hanze uyu munsi ruriho abanyarwanda 25 bafatiwe ibihano kubera gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba imbere mu gihugu nyine mu Rwanda ugashyira gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba gushinga imitwe y'iterabwoba cyangwa gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya u Rwanda yego urutonde rwemejwe na komite ishinzwe kurwanya iterabwoba biganjemo abayobozi b'abanyamuryango b'umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yego abo muri Rwanda National Congress RNC abo muri MRCD abo muri FRN n'indi mitwe yose ihora iraje ishinga no guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko wari ubivuze numva rero nyemereye twahera ku muntu umwe tugenda dusoma tukarangiza amazina yose. Yes, Vice nico n'ubundi tugomba gukora tukagenda tunamusesengura niba hari uburyo bwo kumusesenguramo cyangwa se uburyo dushaka kwa twamusobanuramo kugira ngo abadukurikiye baze kugenda bamumenya neza cyane kuko abenshi ntekereza ko bagiye kuzajya bumva amazina bumva bameze nkaho barimo baratungurwa. Nibyo hari uwitwa Lieutenant General Gaston Iyamuremye yego Lieutenant General Gaston Iyamuremye ukunze kwiyita amazina atandukanye nka Rumuri cyangwa Victor Byiringiro nandi akaba ari umuyobozi mukuru wa FDLR yavutse kuwa 14 Mutarama mu 1949 avukira mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Lieutenant General Iyamuremye yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Uzi ko yavutse hafi na cya kigo cya gisirikare rya shuri rya gisirikare reko sha uyu mugabo rwose yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo gutera no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gucuza abasivili utwabo, gutera inkunga iterabwoba, gukoresha abaturage mu buryo butemewe no gucuruza amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe nk'uko byagaragajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gukora iperereza ku mari. Twakomeza bita General Major Pacifique Nahunguka alias Omega. Abantu abenshi baramuzi ni generali Nahunguka uzwi ku yandi mazina nyine nka Muref, Nzeri na Isirayeli n'ibitami bya gisirikare rya FDLR izwi nka Focale Force Combatante Abacunguzi ibakubitiye muri Tegiteri Gasebeya komine Gaseke muri Perefegitura ya Gisenyi mu 1934 ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Yego ndetse ahanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bijyanye no gutera inkunga iterabwoba, gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero byo gutera u Rwanda, gucuruza abaturage utwabo no guhita no guhatira abaturage kwishyura imisoro itemewe hagamijwe gukomeza ibikorwa byabo. Hakomeza uwo bita Colonel Sylvestre Sebahizi alias Zingaze ZZD Colonel Sebahizi bakunze kwita Zizi yavutse kwa Munani Nzeri mu 1933 mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Ni umwitwaje Juvenal Habyarimana atuye Rusaka muri Zambia. Uyu mugabo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ni umunyamuryango wa FDLR, ni umwe mu baterankunga bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba. Ibikorwa akora ni byinshi, akorera muri Afurika y'Epfo nk'uko byagaragaje. Yayoboye FDLR imyaka 3 kubera muri 2006 kugeza 2009 agira uruhare mu bikorwa by'uyu mutwe bw'ubugizi bwa nabi harimo no kwihanira yakoze ushinzwe cyangwa FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turakomeza ko bita Major Alphonse Munyarugendo alias Monaco Dolari. Yego Umunyarugendo yavutse mu 1936 avukira mu karere ka Ngororero abarizwango i Maputo muri Mozambique. Yayoboye icyo bita Arire yaje guhinduka FDLR umwe mu bashinjacyaha b'uyu mutwe w'iterabwoba FDLR. Ubu ahagarariye FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo ashinzwe gukusanya no gutanga amafaranga afasha ibikorwa bya FDLR bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, imirimo akorera cyane cyane i Maputo muri Mozambique nk'uko byagaragajwe. Hari uwitwa Faustin Bikina. Yego Faustin Bikina azwi ku izina rya Zigabe Pacifique, umunyarwanda utubwira igihugu bw'Ubufaransa, yavukiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Aderese igaragaza ko ari Umufaransa mu mujyi wa Nahoze wo mu burasirazuba bw'iki gihugu.
yahabwa icyaha cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu mitwe y'iterabwoba irimo Rudurunana na FRN. Umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya FDLR byagabwe mu Kinigi ku wa 4 Ukwakira 2019 byahitanye imbaga y'abaturage ngira ngo ibi byo urabizi nawe uri kurusa kubimenya. Oya ndabizi cyane rwose. Hano bita mu Kajagari. Hariho bita General Major Antoine Hakizimana. Uyu General Major Antoine Hakizimana azwi ku izina rya Jeva. Yavutse mu 1971 avukira mu murenge wa Kanzu mu karere ka Nyamasheke. Uyu ndamuzi cyane kuko yabaye animateur mu kigo kimwe cya segonderi duturanye hariya. Yego. Umuyobozi wa Sinared FRN ashinzwe gutegura no gutera inkunga ibitero byagabwe Inyaruguru na Kitabi. Yego. Abikoraho abarizwa i Bujumbura mu Burundi. Hari uwo bita Eric Munyemana. Yego. Munyemana yavutse ku wa 2 Mata 1972 avukira mu karere ka Karongi. Afite ubwenegihugu bw'Ububiligi, atuye mu mujyi wa Sat uherereye mu burasirazuba bw'Ububiligi. Niho akorera n'ibikorwa ndetse akorera n'ibikorwa by'ubukanishi. Akora nka vice perezida ndetse n'ushinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba bya FRN, agahuza ibikorwa n'abayobozi ba Sinared FRN. Munyemana ni vice perezida FRN ashinzwe gukusanya inkunga no guhuza ibikorwa by'iterabwoba nk'uko urwego rwabigaragaje. Azorita Dr. Innocent Diruka ni uyu mugabo uzwi ku izina rya Mitari. Yego. Yavutse mu 1934 avukira i Huye abarizwa i Muhozi mu Bufaransa. Ni umunyamabanga mukuru wa Sinared FRN yagize uruhare nka mugenzi ntirikina rwo kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba ya FRN na P5 hagamijwe gutera u Rwanda nk'uko byagaragajwe. Yanagize uruhare mu bitero bya FRN byo muri 2018 ibyagawe ku mudugudu w'icyitegererezo wa Yanze uherereye i Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Agakomeza bita Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu yanabaye muri RDF, yabaye muri RPA ndetse yanabaye muri RPF. Yavutse mu 1958 avukira mu karere ka Rukungiri muri Uganda. Yego. Kayumba ni umwe mu bashinzwe umutwe RNC n'ihuriro rya gisirikare rya P5. Yego. Abarizwa Pretoria muri Afurika y'Epfo nk'uko byagaragajwe. Yakatiwe n'urukiko adahari ku byaha byo gutegura ibitero by'iterabwoba hifashishijwe za grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali hagati ya 2012 na 2013. Muri imbere bakusanya ndetse bagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Akaba ari umwe mu gukorana hafi na FDLR nk'uko raporo y'inzobere za Loni muri 2010 zibigaragaza. Hakomeza Dr. Emmanuel Hakizimana yavutse ku wa 4 Mutarama 1933 avukira mu murenge wa Nyanza akarere ka Gisagara. Yego. Ubatuye Montreal muri Canada. Ni umwe mu bashinze RNC na MRCD. Agira uruhare mu gushaka abantu benshi barwanya u Rwanda ari nako kusanya inkunga zigamije gufasha ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Agakomeza bita Abdulkarim Ali Nyarwaya. Ubu Ali Nyarwaya uzwi nka Dick Nyarwaya yavutse mu 1938 avukira Ijinja muri Uganda. Yego. Nyarwaya ubwenegihugu bw'Ubwongereza abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni umunyamuryango P5 ni umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda ndetse akorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa nk'uko byagaragajwe n'urwego. Akurikiraho bita Major Robert Higiro. Major Robert Higiro uzwi nka Gasisi yavutse ku wa 25 Ukwakira 1970. Yego. Avukira i Kabarore muri Uganda. Higiro atuye i Nairobi muri Kenya. Ni umunyamuryango wa P5 na RNC ashinzwe gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Agakomeza bita Frank Ntwari. Uyu Frank Ntwari yavutse ku wa 12 Ukuboza 1977 avukira i Kampala muri Uganda. Ntwari atuye i Johannesburg muri Afurika y'Epfo nk'uko bigaragazwa n'urwego. Ahagarariye RNC muri Afurika y'Epfo agakurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe mu bikorwa bihuriweho na FDLR nk'uko urwego rubivuga. Yego. Hakurikiraho bita Inyati Rusagara. Rusagara yavutse ku wa 25 Kanama 1986 avukira mu Bende muri Uganda. Rusagara atuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mu umuvugizi wa RNC ashinzwe kwamamaza
icengezamatwara rya FDL no gukangurira abantu kwanga u Rwanda yivuye inyuma nk'uko byagaragajwe n'uru rwego. Akomeza bita Jean Paul Turayishimiye ngira ngo ugikunda kumubona kuri YouTube na social media zitandukanye. Umwe wiyita perezida ntabwo ari turamugeraho nawe ariko namubonye muri foto. Wiyita perezida ni Nahimana. Uyu nawe ari kuri urutonde turaza kumugeraho. Jean Paul Turayishimiye ni umunyarwanda wavutse kuwa 6 Kanama 1972 avukira Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho akora nk'umusemuzi w'inkiko. Umwe mu bashinzwe RNC atera inkunga ibikorwa bya RAC urunana agakwirakwiza icengezamatwara ry'urwango abinyujije mu kinyamakuru kizwi na East African Daily. Ni umwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change. Urunana akoresha umurongo wa YouTube witwa East African Daily mu bikorwa byo gushyigikira iterabwoba, gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga no gushaka abanyamuryango yifashishije P5. Akotera bita Gaspard Musabyimana ngira ngo namuzi. Urabakwazi cyane kuri YouTube ndetse na social media zitandukanye. Yavutse ku wa 12 Gicurasi 1955 avukira mu murenge wa Rusarabuye akarere ka Burera. Yego. Muturuzi atuye Brussels mu Bubiligi. Ni Musabyimana.net na radio Inyinshi. Imbuga zikoreshwa mu gukwirakwiza itegezamatwara rya FDL na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba nk'uko byagaragajwe n'urwego. Placide Kayumba ni ukurikiraho. Placide Kayumba yavutse mu 1981 avukira mu murenge wa Ndora akarere ka Gisagara atuye Namur mu Bubiligi. Ashinzwe ibikorwa bya FDL no gutera inkunga P5. Akurikiraho bita Augustin Munyaneza yavutse mu 1933 avukira mu karere ka Muhanga atuye Brussels mu Bubiligi aho akora akazi ko gutwara abantu taxi drive. Ni umunyamuryango wa FDL nyingi kandi ashinzwe gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba FDL Foka na P5 nk'uko byagaragajwe n'urwego. Akurikiraho bita Michel Niyibizi yavutse mu 1956 avukira mu murenge wa Muhoro n'akarere ka Ngororero atuye Itunaye mu Bubiligi. Uyu ari mushinzwe gutegura no guhuza ibikorwa byo gushakira inkunga imitwe ya FDL Foka na P5 ari wakunze gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byagaragajwe. Akurikiraho bita Jonathan Musonera ngira ngo uyu namuzi. Jonathan Musonera yavutse ku wa 1 Gashyantare 1934 avukira mu karere ka Nyanza atuye i Londres mu Bwongereza akaba yanahoze muri RDF. Akora ibikorwa byo gushakira inkunga RNC na FDL. Inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira RNC ndetse na FDL. Akurikiraho bita Dr. Theogene Rudasingwa. Dr. Theogene Rudasingwa yavutse ku wa 2 Gashyantare 1931 avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Rudasingwa atuye muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarigeze aba n'ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yabaye no muri PF. N'umwe mu bashinze RNC umwe mu bateje imbere ufatanye na bwa RNC na FDL Foka. Rudasingwa n'umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali muri 2012-2013. Rudasingwa Theogene yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1993-1999. Yabaye umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Repubulika hagati ya 2002 na 2004. Icyo gihe ni Perezida Kagame wariho n'ubundi ukiyobora u Rwanda. Akunda gukwirakwiza ubuhezanguni bushingiye ku bikorwa by'iterabwoba adategwa nk'uko bikunda kugaragara. Akurikiraho bita Major Jacques Kanyamibwa. Yego. Yahoze ari umupilote w'indege ku bwa Habyarimana yavutse mu 1957 ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere. Avukira mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi atuye Toulouse mu Bufaransa. Ni umunyamuryango wa FDL n'umutwe wa Rudurunana nk'uko byagaragajwe. Ari mu bateguye kandi bakanatera inkunga ibitero by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze muri 2019. Agira uruhare kandi gushaka no guhura no guhugura no guhuza abarwanyi bajya muri iyi mitwe nk'uko byagaragajwe. Tugeze ko umwanya wavugaga rero wabaye perezida nk'ufite perezidansi ikorera hanze. Yego. Witwa Thomas Nahimana ariko ubusanzwe ari padiri. Nahimana yavutse ku wa 26 Mutarama 1971 avukira mu murenge wa Nzanga akarere ka Rusizi
ubatuye Havre mu Bufaransa ni perezida bita Ishema ndetse n'umuhuzabikorwa w'imitwe y'iterabwoba inyuranye akoresha umuyoboro we wa YouTube uzwi nka Isi n'Ijuru TV mu kubatwara yo gushishikariza iterabwoba n'urwango byose biri mu murongo guhungabanya u Rwanda nk'uko byagaragajwe. Hakaba harimo umugore umwe rukumbi bita Christine Koreman Wizera Wizera yavutse kuwa 25 Nyakanga 1972 avukira mu murenge wa Rushashi akarere ka Gakenke atubwana n'ubwo bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse atuye Denver muri Leta ya Colorado. Umugore ni umupasiteri ashyigikira FRN mu buryo bukomeye akunze gukoresha konti ya X izwi nka ASOS Rwanda mu gukurikira ibikorwa by'urugomo no guteza imbere imitwe y'iterabwoba nka FDLR FOCA ipaite na FRN. Hakurikiraho bita Sylvestre Nduwayezu uyu mugabo yakihimba Jetri yavutse mu 1972 mu karere ka Musanze. Nduwayezu akorera i Kampala muri Uganda yitwa Jetri ashinzwe gushaka abarwanyi bajya muri P5 na Runana avuze ibikorwa by'iterabwoba agatanga inkunga yo kugura intwaro zo kugaba ibitero ku Rwanda nk'uko byagaragajwe. Uwo ni wa wundi shanja numva ujya utwara abasore hariya bajya gushaka ubuzima muri Uganda akabesha kagiye kubajyana gucukura amabuye y'agaciro bakisanga ngo bageze muri FDLR. Nibyo ariko simbonye wo mukanyiko banza dutera inkunga iterabwoba cyangwa abandi aho muri ATBR wasanga ibyo ari ugupfobya jenoside wasanga mukankika ari byo akora ibintu byo gupfobya jenoside nyine yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 wasanga ari byo yibandaho. Nguko rero urwo n'urutonde batari baruzumira ngo bararumenye. Ubwo rero ubwo nabo ni babiyumve nyine ubwo nuko baruherezanye biyumve ko ubu none ntekereza ko buri munyarwanda wese yabashiye kuba rwose abumva anabasobanukirwa kuko ni ibintu bumva ibintu biba byamaze kutamburika byagiye hanze ubwo abantu benshi baragenda bagakatakatamo batuboherereza bikwirakwira mu baturage babyumva. Bise reka tuze hano kuri iyi nkuru ubwo nyine irondo rimaze kwivangura n'abajura tayari birarangiye. Reka ubwo duhita twikomereza twinjire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko n'ubundi twerekera hano kuri bice biri kuvugamo imirwano ikomeye cyane ndetse nkuko wazarendo zirimo kubyigamba ko zaba zagize gutya zikanambura M23 agace. Iyi mirwano ro yabereye hano muri Zawarikare ubona ko ari kimirwano ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa Vincent zirimo kwifashisha mu kirere cyane kuko hasi ku butaka zisa naho M23 yamaze kubereka ko hasi nayo iba imeze neza cyane. Ibyo ubutaka byo byabereye ibindi ahubwo ikirere nicyo bari kwifashisha bakoresheje drone ndetse na Sukhoi 25 nk'uko dukomeza kubibona mu bice bitandukanye yaba Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ariko uyu munsi twabonye wazarino zitangaza yuko muri Warikare mu gace bita Gacikiro bayatse M23 bikavuga ko ari imirwano yahereye mu gitondo ishyamiranyije abarwanyi ba M23 ndetse na wazarino mu mudugudu bita Gacikiro herere muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare muri Kivu Amajyaruguru nk'uko byagaragajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Wazarino rero kavuga yuko ari hagaje igitero kuri mudugudu hafi mu masaa 3 za mu gitondo noneho bikaza kugera mu saa 9 imaze kwaka uno mudugudu abarwanyi bo muri M23 irabasunika bagera bita Rusamambu nk'uko bivuga muri hafi ya groupement ya Ikobo. Amakuru aba mu baturage avuga yuko bumvaga intwaro ziremere ndetse n'izoroheje ku mpande zombi mu mudugudu wa Canjikiro herere mu birometero hafi 10 ugana kuri Warikare centre. Bikavuga yuko rero hari abasivile bagera muri 25 bahaburiye ubuzima. Amakuru akomeza avuga yuko nubwo M23 yegereye hirya uri mu bice byegera amashyamba n'ubundi ishobora kuza kongera kugaruka mu bino bice mu masaha ataha. Ikigaragara cyumvisho bari kurwanira ntabwo bari kure cyane n'uyu mujyi wa Warikare cyangwa se na zone hano kuri Warikare zone kuko urumva niba ari mu birometero 10 uvuye aho ngaho urumva ko bari hafi cyane bigaragare ko hari ibice byinshi ahubwo M23 muri iyi minsi yaba yarabambuye
bikaba bitari byakagiye hanze ariko uko bazajya basohora amakuru tukumva aho barwaniye tuzajya tumenya ko ahubwo yamaze kubahirika yabagejeje kure. nibyo turatwumva wigeze ariko se ubundi hari abo bari baraherutse kuvuga ngo bayambuye bwaca mu gitondo tukabona imbunda bazihambiye nk'abahambiye imyase cyangwa se inkwi bavuga ngo bavuyemo ngo kubera ko hari ibyo Kinshasa yabemereye ngo itabahaye. nibyo baguyemo kubera ko kucisha se yabateye mu cyaro batika twigendere tutaza guhura n'ingorane atuko twarwaniye tutabibonye. aha naho bababwira ko barabagabaho igitero bagatekereza umuriro ushobora kuba urumva naho ngo barahavuye. reka twikomereze n'andi makuru. reka dukomereze hano muri za Rucuro mu kanya gato nahoze mbwira abadukurikiye ibiri kubera muri za Rucuro M23 n'ubundi imirwano irarimbanije hagati y'izi nyeshyamba ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. ndavuga rero abakuwe mu cyiswe ngo ni Wazalendo, ni FDLR yewe na CMC n'indi mitwe yitwaje intwaro bari guhangana na M23 n'ubundi. ariko rero udushya turi kubara ngo nuko Vetura bitewe n'aba basirikare benshi barutse gupasinga ngikaba aho ikubise kakora amasuku rwose igahita hashinga defense byihuse cyane mu rwego rwo kugira ngo izo nyeshamba zitazongera kuhatekereza. imirwano no wenda tutaciye muri byinshi ngo manze nyure hirya no hino nuko imirwano kuva ku munsi w'ejo irarimbanyije ndetse n'uyu munsi rwose imirwano ikaba yiriwe ari imirwano. nibyo imirwano irarimbanyije n'ubundi iracyaba hagati ya M23 ndetse na Wazalendo yo mu itsinda rya CMC. Bakuru nabonye rukungu bari kurwana mu mudugudu bita Bukumba. Bukumba akaba ariho imirwano naho bita Bushobyo. Kutoka mu burengerazuba bw'agace bita Mashango muri Bukombo ya Bukombo. Bakajya muri sheferi ya Bwito ndetse no mu bice bitandukanye byegereye za centre ya Rucuru nk'uko amakuru yajya bivuga bikavuga ko abaturage benshi rero bagiye banywa kubera ino mirwano yari ikomeye. aha ibintu birakomeye wa muntu we, ibintu bimeze nabi cyane muri Masisi se ngo bimeze bite? Masisi n'ubundi amakuru y'acyavuga ariko nabo mu gace bita Maremo muri sheferi ya Bashari Bukoto n'ubundi hari imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na M23. iyi Wazalendo rero ikaba yakomeje kurwana ariko bikavuga yuko ari umwe mu bakomanda wa Wazalendo wakomeretse ariko ntibamuvuga izina. akaba yajyanywe mu bice byegereye Mweso. turacyakurikirana inkuru kumenya uyu mukomando wa Wazalendo wakomeretse turaza kumutangaza mu makuru yacu ataha. ngese rero Vincent reka dusimbukire gato cyane mu gihugu cy'u Burundi. biragoye ko rwose amakuru yacu twarangiza tutageze no mu gihugu cy'u Burundi. mu gihugu cy'u Burundi rero nta kintu kiri kuvugwa n'umuryango watewe grenade. ese uyu muryango watewe grenade byabereye mu yihe komine? ese byatewe n'iki kugira ngo abe yaterwa grenade? reka rero twinjire cyangwa se turebe iyi nkuru tuyigeze ku badukurikiye. nibyo byabereye mu Burundi muri komine bita Buganda muri secteur bita Bukinanya naho umuryango watewe grenade ku mugoroba. umugabo wari uri mu rugo rw'agahita yitaba Imana. umugore ndetse n'abana bagera muri 3 nabo bakaba bakometse ku buryo bukomeye. amakuru twabonye bavuga yuko ari bamwe mu mbonerakure babikoze bapfa ibyerekeranye n'amasambu n'uyu muryango nk'uko babivuga. uyu muryango rero ukaba usaba yuko wahabwa ubutabera kugira ngo abakoze iri shyano bahanwe. Vise tubwire rero tugeze ku byatangajwe n'umuvugizi wa AFC watangaje cyangwa se wagize icyo avuga kubavuga ko ibice M23 yafashe ngo yifuza ko bakwigenga. nibyo umuvugizi wa AFC M23 Dr. Oscar Barinda yego yatumye bamwe babazaga yuko ibice M23 yafashe byakigenga. umuvugizi wa Barinda yavuze yuko asanga abahuza ibyo kuba umutwe wa AFC M23 uri gushyiraho ubuyobozi butandukanye mu bice bigaruriye nko kwinjira buhoro buhoro mu nzira y'ubwigenge ko ntaho bihuriye. Dr. Barinda rero yabitangaje muri bimwe mu binyamakuru bikorera hano mu Rwanda. yabitangaje ejo ku wa 11 z'Ukwakira 2025 mu kiganiro yagiranye mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda. Dr. Barinda ubwo yasubizaga rero ku kibazo cyo kuba umutware wa 23 watangije
ku banyamahanga ndetse ugatangiza ibigo by'imari ugatangiza polisi igisirikare ndetse n'ubutabera mu bice wigaruriye bakabihuza n'ubwigenge yagize ati ntaho bihuriye twe turavuga tuti aho abaturage bari bagomba guhabwa serivisi bakeneye bunagana twamaze umwaka urenga tutarashyiraho na nyumba 10 atari ko abaturage bari bafite uburenganzira bwo kuba bagira ubuyobozi bubayobora kandi bakajya na serivisi babona. Dr. Barinda rero yakomeje avuga ko abaturage bari bakeneye inzego zibayobora zikabakemurira ibibazo ndetse zibaha serivisi. Ibi byose Barinda akaba yabigaragaje avuga yuko babikora kubera ubutegetsi bwa Kinshasa mu mujyi wa Goma umutwe wa AFC 23 wawufashe utabigambiriye aho ngo wanze ko nta mazi abaturage batabura amazi batabura amashanyarazi ndetse na interinete. Ati ibyo byose twabikoze kugira ngo twicare gusa turebe uko abaturage babona ubuzima bwiza. Ntabwo twari kwicara rero kugira ngo abaturage bakomeze guhura n'ibibazo. Ku kibazo cyagize rero umutwe wa AFC 23 watangaje ku banyamahanga basura ibice wigaruriye. Dr. Barinda atangaje ko ari Kinshasa yabitangije yanga ibyangombwa impapuro z'inzira uyu mutwe waga abaturage baturutse mu bice uyobora aho bageraga mu bihugu byo mu karere bagasubizwa inyuma nk'uko Kinshasa yari yabitegetse. Barinda yemeje ko rero bafite viza za Kinshasa bemererwa kwinjira mu bice bayobora, ariko aravuga ati umunyamahanga usabye viza ya Kongo aje mu bice AFC 23 iyobora bisaba ko uyu mutwe ubemeza. Ati rero ntabwo twebwe twakanga yuko ko bisaba yuko kumwemereza ibyo byangombwa byo. Barinda yatangaje ko nta ruhare rufitemo ko ahubwo ari leta Kinshasa izana amananiza aho yatanze urugero rw'ibicuruzwa bivuye mu bice bya AFC 23 yafashe ko bigiye mu turere leta Kinshasa ikontorora ngo byongera gukoreshwa. Barinda rero yemeje ko ibiganiro bya Doha babifitiye icyizere ijana ko nyuma yo gusinya guhagarika intambara icyiciro gikurikira ko kizibanda ku mpamvu z'amakimbirane zatumye begura intwaro nk'uko yabitangaje. Yes, Vice, hanyuma rero ndimo ndabona dusigaje iminota mike cyane. Iyi minota ariko numva twareba n'ubundi hano mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu tukareba uko bwije byifashe mbere y'uko rero mu by'ukuri dutangira cyangwa se dusoza ikiganiro cyacu twateguye cyangwa se twabashe kuba dutegurira abadukurikiye. Ibyo mu mujyi wa Goma umunsi w'ibeza abaturage barakora business barabona kabura ibiribwa birwose ndetse n'ibirayi ibishyimbo ndetse n'ibitoki. Ikibazo bafite kubona amafaranga nubwo idolari nyine rigenda ribakorera kandi na Kinshasa ibakorera kubera yuko amafaranga abaturage kugira bayabone wese bakuyakura za Beni cyangwa muri za Uvira, ariko kenshi bateje baheza bakurayo hari igihe bazarina zigenda ziyabaka kimwe no kuyakura za Uvira. Ubu ikibazo bafite icy'amafaranga afatika mu ntoki ariko ibyo kurya ndetse n'umutekano bafite ku bwinshi. Ikibazo cy'umuriro ndetse n'ikibazo cy'amazi barate mu minsi yashize ubu kirimo kiratemuka kuko bagenda babaha amazi mu bitandukanye uhereza Rukuru ukagera mu mujyi wa Goma za Sake ndetse n'ahandi. No mu mujyi wa Bukavu niko bimeze, nubwo Bukavu idatekanye kimwe n'uko Goma itekanye, ubona ko Goma ari itekanye cyane kurenza Bukavu. Yes, Vice rero niba nta zindi update ufite niba tutaguciye mu jambo buriya twakurekura ubwo tukaza gusubira mu makuru yacu mu masaha mu gitondo. Urakoze cyane gushimira. Yes, ngayo nguko rero yari mugenzi wacu Vincent twabagezagaho rwose izi update zacu rero amakuru yacu tukaba tukomeje kugenda tubakurikirana byinshi bigiye bitandukanye aho rero n'ubundi amakuru avuga ko hano muri za Rubero ni muri Rubero hakaba naho hiriwe imirwano. Ibi bitero bikaba byire n'ubundi ari bitero byagabwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC aho rero bivuga ko suko ziriwe n'ubundi zizenguruka hano muri bice bya Rubero zirimo gushakisha ahari amadefensi ya M23 gusa ariko nubwo bazengurukaga ntabwo byarangira gutyo kuko nkuko amakuru aturuka
muri Rubero abivuga. Izi suku rero zikaba zagira gutya zikanacishamo zikarasa muri ibi bice bya za Rubero. Nguko rero uko ibintu bihagaze urumva ko ibintu bikomeje kuzamba, haba rero mu bice byose, haba hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikomeje kuba shambaride, ibintu bikaba bikomeje rwose kugenda biba ibindi ari nako natwe dukomeza kugenda tubibakurikiranira. Reka turebe rero niba twagerageza tugashakisha umuyobozi cyangwa se umuvugizi wungirije wa AFC M23 Oscar Barinda, hanyuma tumubaze rero kubigendanye mu by'ukuri n'iyi CSRF yabashe kuba iba violée cyangwa se yangijwe n'ubundi na Kinshasa, n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma noneho twumve icyo ari buze kugenda atubwira kuri iyi CSRF. Noneho ubwo tuze kugenda rwose tureba, reka tureko twamubona ku murongo wa telefone. Turebe ko twamufatisha ku murongo, turebe. Goye muri aya masaha kuko buraba bwije cyane, ndabona rwose byanze ubwo, ariko ubwo bidakunze birashoboka kuba amasaha akazi nyine yarangiye. Ikiriho rero nuko turaza gukomeza kugenda tumushakisha ubwo mu kiganiro cyacu gikurikira, tukaza kuba rero turi kumwe nawe cyangwa se tuza kuba tumushakisha kugira ngo tuganire, atubwire kuri ibi mu by'ukuri bigendanye n'amasezerano. Yes, reka rero amakuru yacu tuyahinire hano, duhinire hano amakuru yacu, ubwo andi makuru tuze kugenda tuyabagezaho mu makuru yacu akurikira, tugenda turero amakuru buze kuba agezweho. Hanyuma rero niba udukurikiye utarakanda subscribe, nicyo gero ngo ukande kuri subscribe ndetse ukande no kunzogera, kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye ubona notification. Hanyuma rero kuri mwe mwabikoze, reka nizere ko namwe mugiye gukanda like ndetse mukanakanda no kuri share, ubu none tukazajya twibanira gatanu kuri kagenzi kako. Turabakunda cyane, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Ciao. Shuti bakunze mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official, twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana, twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye, abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma, turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso guteranya 250 782 99 05 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi, umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo, ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera, naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 05 6.